Mani sauc Tims. My name is Tim. Oh, Theodore. No, I'll translate for you all. viss kārtībā. While he speaks Latvian, I'll speak English. So I am thankful to be back here in Latvia. Esmu pateicīgs būt atpakaļ šeit Latvijā. Here with our team of 6 people from Salem Heights Church. Esmu šeit ar mūsu komandu, ar 6 cilvēkiem no Salem Heights draudzes. And I am very thankful for your church and all the people we've already gotten to meet and Un hang out esmu with. ļoti pateicīgs par jūsu draudzi un par visiem cilvēkiem, ar kuriem mēs esam iepazinušies un pavadījuši laiku jau. So for those who don't know me, this is my wife, Mary. Tiem, kuri mani nepazīst, šī ir mana sieva, Merija. Very important person. Ļoti svarīgs cilvēks. We've been married for 16 years. Mēs esam precējuši jau 16 gadus. And we have 2 kiddos, Un Lucas, mums ir 2 bērni. Lucas, who's 11, Lūkasam ir 11 gadi and Cecily, who is 8. un Cecīlijai ir 8. And about 7 years ago, we used to live full-time in Latvia. Un pirms 7 gadiem mēs šeit dzīvojam pilnu laiku šeit Latvijā. And it was during our time living here that we first met Baiba and Alexanders. Un tajā laikā mēs iepazināmies ar Baibu un Aleksandru, Because we were serving together with Jauniešu Virzība. jo mēs kalpojam kopā jauniešu virzībā. And we're thankful for the continued partnership we have with them and your church. Un mēs esam pateicīgi par sadarbību, kas turpinās ar viņiem un ar jūsu draudzi, That allows us to come back and serve with you guys at camp. kas mums atļauj atgriezties un kalpot kopā ar jums nometnēs. So I will pray and then we'll read about God's word. Es lūgšu, un tad mēs lasīsim no Dieva vārda. Father, we thank you for this day you have given us, Mēs pateicāmies Tēvs par šo dienu, for this time that we can gather as a church and worship you. par šo laiku, kur mēs varam sanākt kopā un pielūgt Tevi. I pray that as we read your word, that we will go away changed. Es lūdzu, lai mēs lasot Tavu vārdu, mēs tiksim izmainīti. That we would walk in the ways and gifts that you have given us. Lai mēs staigātu Tavos ceļos un tajās dāvanās, ko Tu esi mums sniedzis. Amen. Amen. So I'll give a disclaimer about this story. I don't know how to say it. I don't know how to say this. So yeah, I asked my kids Okay, that I can okay. share this story. Maz brīdinājums. Es jau pajautāju saviem bērniem, vai drīkstu dalīties ar šo stāstu. And they said, okay. Un viņi piekrita. So when my son was about 2 years old, Tad, kad manam dēlam bija 2 gadi, one evening after bath time, kādu vakaru pēc vannas, instead of waiting for the towel to get dried off so we can put his clothes on, tā vietā, lai gaidītu savu dvieli, lai mēs varētu viņu saģērbt, he ran straight out of the bathroom viņš izskrēja no vannas istabas and proceeded to run around our house naked. un tad skrēja pa visu dzīvokli pliku. And even though we already knew he was naked, Un, lai gan mēs varējām saprast, redzēt, kā viņš bija pliks, he proceeded to, as he was running, yell in his little voice, "I'm naked!" viņš kliedza ar savu mazo balstiņu, esmu pliks. So we allowed this to go on for a while, Un tad mēs atļāvām viņu turpināt šo darīt. and eventually we pinned him down to get his diaper and pajamas on. Un beigās mēs viņu satvērām un varējām viņu saģērbt ar pidžamām. So this has become known in our house of the naked run. Un šis pasākums tiek saukts mūsu ģimenē par pliko skrejienu. And most of the time, we would allow him his freedom of running around Un naked. parasti mēs atļāvām viņu izbaudīt savu brīvību, And, skriet. and this tradition Un šī tradīcija was passed along to our daughter, tika nodota arī mūsu meitai, who learned about the naked run from her older brother. kur dzirdēja par pliko skrejienu no sava brāļa. And it became such a regular habit in our house Un tā tika par ikdienas lietā mūsu mājās, that we would have to let our nannies know
ka that this mums might happen, vajadzēja informēt mūsu auklītēm, ka šis varētu notikt. so that they weren't caught unaware of the fact that our kids might run out of the bathroom naked. Lai viņas nebūtu pārsteigtas, ka iespējams, ka mūsu bērni izskries no vanas istabā pliki. So thankfully, as they got older, the naked runs ended. Paldies Dievam, kamēr viņi izauga, plikie skrejieni arī beidzās. And putting on clothes wasn't as much of a struggle. Un viņus saģērbt nebija tik grūti vairs. So while it might be cute for a small child to do this, Kamēr tas varētu būt mīlīgi, ja maz bērns to dara, it would be ridiculous to go around in the world unclothed or unproperly dressed. tas būtu muļķīgi iet šajā pasaulē bez drēbēm. Bez drēbēm. We would never step into a snowstorm in a swimsuit. Mēs nekad izietu sniega pūtenī peldkostīmā. Please, hopefully not. Pēc pirts varbūt. And we should never go into battle without armor. Un mums arī nav jādodas cīņas bez bruņām. And just like we wouldn't go around physically unclothed, as believers, we shouldn't go around spiritually unclothed. Tāpat kā mēs neietu ārā bez drēbēm fiziski, mums arī nav jāiet ārā bez savām garīgajām bruņām. But sometimes, as believers in Christ, we forget to put on our spiritual armor. Bet reizēm, kā kristieši, mēs aizmirsām uzvilkt savas garīgās bruņas. So just like my silly kids who ran around naked, Tāpat kā mani smieklīgi bērni, kuri skrēja pa māju pliki, I think we can go through our days spiritually unarmed. reizēm mēs arī ejam cauri savām dienām garīgi pliki. At the end of Ephesians, after Paul gets done telling the church in Ephesus about all the amazing gifts, family, and hope we have in Christ, Vēstulēs Efeziešiem beigās Pāvils ir jau runājis par visām dāvanām un cerībām, kas mums ir Kristu. he shares with them the spiritual armor we should put on. Un tad viņš dalās ar viņiem un ar mums par garīgajām bruņām, kas mums ir vajadzīgas. These pieces were made to protect and strengthen us. Šīs bruņas tika dotas, lai mums pasargātu un stiprinātu. To make us be able to stand firm against the tricks of the enemy. Lai mēs varētu stipri stāvēt pret ienaidnieka plāniem. So please turn with me to Ephesians chapter 6, verse Atveram 10 savās to 20. bībeles uz Pāvila vēstuli Efeziešiem 6. nodaļā no 10. pantā. And in this passage, we will learn about the protection God provides for us. Šajā raksturvietā mēs uzzināsim par bruņām, ko Dievs mums dod. So finally be strengthened by the Lord and by his vast strength. Un beidzot esiet stipri kunga un viņa spēka varenība. Oh, lobby. Put on the full armor of God so that you can stand against the schemes of the devil. Bruņojieties ar visiem Dieva ieročiem, lai jūs varētu pretī stāties velna viltībām. For our struggle is not against flesh and blood, but Jomo- against the rulers, against the authorities, against the cosmic powers of this darkness, against the evil spiritual forces in the heavens. Jo mūsu cīņa nav pret miesu un asinīm, bet pret varam un spēkiem, pret šīs tumsas pasaules valdniekiem un ļaunuma garas spēkiem debesīs. For this reason, take up the full armor of God, so that you may be able to resist in the evil day, and having prepared everything, to take your stand. Ņemiet visus Dieva ieročus, lai jūs varētu stāties pretī ļaunajā dienā un visu pārvarējuši pastāvēt. Stand therefore with the truth like a belt around your waist, Tad nu stāviet stingri apjozušies ar patiesību, righteousness like armor on your chest, aplikuši taisnības bruņas and your feet sandaled with the readiness for the gospel of peace. un apāvuši kājas gatavībā miera evaņģēlijām.
In every situation, take up the shield of faith, which you can extinguish all the flaming arrows of the evil one. Pie visa tā vēl satveriet ticības vairogu, ar kuru nodzēst visas ļaunā ugunīgās bultas. Take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. Uzlieciet pestīšanas bruņu cepuri un tveriet gara zobenu, Dieva vārdu. Pray at all times in the Spirit with every prayer and request, and stay alert with all perseverance and intercession for all the saints. Ar lūgšanām un aizlūgšanām lūdziet Dievu garā ik brīdī. Esiet patsāvīgi nomodā un nepārtrauktā lūgšanā par visiem svētajiem. Pray also for me that the message may be given to me when I open my mouth to make known with boldness the mystery of the gospel. Arī par mani, lai Dievs man dotu īstos vārdus, kad man jādara mute, lai drosmīgi sludinātu evaņģēlija noslēpumu. For this I am an ambassador in chains. Pray that I might be bold enough to speak about it as I should. Kā vēstnesis es to sludinu, važās kalts, tad lai es runāju atklāti, kā man tas pienākas. So Paul begins this section by sharing why we are to put on the full armor of God. Pāvils iesāka šo raksturvietu, daloties ar to, kāpēc mums vajag Dieva bruņas. So just like physical clothing protects us from natural elements, Tāpēc kā fiziskās drēbes mums sargā no laika apstākļiem, so spiritual armor protects us from spiritual elements. tāpat garīgas bruņas mums pasargā no garīgām cīņām. Paul reminds the church in Ephesus and all believers that we have a real enemy. Pāvils atgādina draudzi Efezā un arī visiem ticīgajiem, ka mums ir īsts ienaidnieks. Yeah, our fight is not against flesh and blood, Mūsu cīņa nav pret miesu un asinim, but against Satan and his armies. bet pret Sātanu un viņa armijām. We are called to stand firm and put on the full armor of God. Mēs esam aicināti stāvēt stipri un uzvilkt Dieva bruņas, So that way we will be able to be protected against his attacks. lai mēs tiktu pasargāti pret viņa uzbrukumiem. Satan knows he's defeated. Sātans zina, ka viņš ir uzvarēts. Jesus defeated him when he died on the cross and rose again from the dead. Jēzus viņu uzvarēja tad, kad viņš nomira pie krusta un augšām cēlās. And he will get his ultimate punishment when Jesus returns and casts him away forever. Un Sātans saņem savu galīgo sodu tad, kad Jēzus atgriežas un Casts him away forever. un izmet viņu uz visiem laikiem. However, as we live in between these two events, Tomēr, kamēr mēs dzīvojam starp šiem diviem notikumiem, Satan is going to stop at nothing to try and stop God's plans. Sātans neapstājas mēģināt apstādināt Dieva plānus. He does this by distracting believers and discouraging us and causing us to doubt God's plan. Viņš to dara caur to, ka viņš grib novērst mūsu uzmanību, viņš grib noņemt mūsu drošību un likt mums apšaubīt Dievu un viņa plānus. And he causes unbelievers to stay stuck and not believe the truth of who God is and what he's done for them. Un viņš liek neticīgajiem palikt vietā un netic patiesībai par to, kas Dievs ir un ko viņš ir darījis viņiem. So this is the battle we are called to fight in. Šī ir tā cīņa, kura mēs esam aicināti cīnīties. This is why it is important to put on the full armor of God. Tāpēc ir tik svarīgi uzvilkt Dieva bruņas, So we are able to stand in Christ's strength lai mēs varam stāvēt stipri Kristus spēkā and resist the tricks of Satan and the temptations that come. un stāvēt stipri pretīm Sātana plāniem un kārdinājumiem. So what is the armor of God and how does it protect us? Tātad, kas ir Dieva bruņas un kā tas mūs pasargā? Let's take a look at them now. Apskatīsim. So first off, Paul tells us about the belt of truth. Pirmkārt, Pāvils mums stāsta par patiesības jostu. Oh. Sorry, I just saw the screen. Viņš redzēja pirmo reizi šo. Paldies, Agnese. Yeah.
This piece of armor protects us from the lies of the enemy. Šīs bruņas patiesības jostā pasargā mums no ienaidnieka mēliem. Knowing the truth about who we are and what God has done for us from the scriptures help us recognize lies and stand for the truth. Zināt patiesību par to, kas mēs esam un ko Dievs ir darījis mums no rakstiem, palīdzēs mums atpazīt melus un stāvēt patiesībā. The second piece of armor we're given is the breastplate of righteousness. Otrakārt, mēs tikam doti taisnības bruņas. This protects our hearts. Šis aizsargā mūsu sirdīs. It's accepting through the belief in Jesus, he has made us right before God. Tas ir pieņemt caur ticību, ka Jēzus ir mūs taisnoti Dieva priekšā. Jesus' redemption of us is permanent. Jēzus pestīšanā ir uz visiem laikiem. He took our sin upon himself and clothed us in his righteousness. Viņš paņēma mūsu grēkus un viņš mūs apģērbā ar savu taisnību. The third piece of armor we're given is shoes of the gospel of peace. Trešais ir apavi, kas ir miera evaņģēlija apavi. And these shoes represent our readiness to share the good news of Jesus to the world. Un šie apavi simbolizē mūsu gatavību dalīties ar evaņģēliju, ar Jēzus labajām ziņām pasaulē. As we walk around in the world, we should be ready to share the good news of Jesus. Kamēr mēs staigājām šajā pasaulē, mums ir jābūt gataviem dalīties ar Jēzus labajām ziņām. And we're also given the shield of faith. Mums arī ir ticības vairogs. This also protects us from the doubts about God and shields our hearts. Sorry. Okay, yeah. So it protects our hearts from doubts about who God is and shields us from the enemy's tricks. Jā, un ticības vairogs pasargā mūsu sirdīs no šaubām par Dievu un aizsargā mūs no ienaidnieka plāniem. And faith is trusting in God and believing in his promises. Ticībā ir uzticēties Dievam un ticēt viņu apsolījumiem. Next, we're given the helmet of salvation. Nākamais, Dievs mums dod pestīšanas bruņu cepuri. And the salvation is believing that Jesus is the Son of God and that he died for our sins and rose again. Pestīšanā ir ticēt, ka Jēzus ir Dieva dēls un ka viņš nomira par mūsu grēkiem un augšām cēlās. It protects us from the lie that we need to earn our way to God. Šī cepure aizsargā mūs no mēliem, ka mums vajag nopelnīt savu ceļu pie Dieva. And the last piece of armor we're given is the sword of the Spirit. Un pēdējais ierocis ir gara zobens. And this is the only active piece of armor we're given. Un šīs ir vairāk kā ierocis, aktīvās bruņas. And the sword of the Spirit is the word of God. Un gara zobens ir Dieva vārds. And the word of God is our weapon to fight against the enemy's lies. Un Dieva vārds ir mūsu ierocis cīnīties pret ienaidnieka mēliem. So it's important that we know what the Bible says. Tā ir ļoti svarīgi, ka mēs zinām, ko saka Dieva vārds. I won't read it here, but we learn of an example in Matthew 4, verses 1 through 11. Es visu stāstu nelasīšu, bet mēs uzzinām par labu piemēru Mateja evaņģēlijā 4. nodaļā. In this passage, we read about Jesus being tempted by Satan in the desert. Šajā raksturvietā mēs uzzinām par notikumu, kad Jēzus tika kārdināts tuksnesī, kad Sātans kārdināja Jēzu tuksnesī. Satan came and tempted Jesus, trying to cause him to doubt God and his plan and take the easier way out. Sātans nāca un kārdināja Jēzu, gribēja likt viņu šaubīties, apšaubīt Dievu un viņa plānu un iet vieglāko ceļu. In all three temptations, Jesus answers Satan by quoting scripture. Visos trijos kārdinājumos Jēzus atbild Sātanam, citējot raksturvietas.
leaving us with the example of the importance of knowing the Bible and the promises it gives. Šīs atstāja mums labu piemēru, kāpēc ir tik svarīgi zināt Bībeli un tos apsolījumus, ko mums dod. So, as you've heard about the armor of God and the importance it holds in this spiritual battle, Tad dzirdot par Dieva bruņas un tik svarīgas tas ir šajā garīgajā cīņā, you might be wondering, how do I put on the armor of God? varbūt tu gribi zināt, kā es varu to uzvilkt. This is a good and valid question. Un šis ir labs jautājums. Unlike physical clothes that you can pull out of your closet, Fiziskās drēbes jūs varat paņemt no skapī, the armor of God isn't a physical outfit you can put on. bet Dieva bruņas nav kā fiziskās drēbes, ko jūs varat uzvilkt. So, one way of putting on the armor of God is through prayer. Viens veids, kā uzvilkt Dieva bruņas, ir caur lūgšanām. Each morning, as you're physically getting dressed, you can pray through the armor of God. Katru rītu, kamēr tu fiziski ģērbies, tu vari lūgt cauri Dieva bruņām. This way, you can be aware and ready for the day ahead. Šajā veidā tu vari be aware. Apzināt un gatavoties dienai. This way, you'll be able to stand firm in the Lord's strength and Šai- not your own. Šajā veidā tu varēsi stāvēt stipri Dieva spēkā, nevis savā spēkā. So, a simple prayer you can pray. Tad šī ir vienkāršā lūkšana, ko jūs varat aizlūgt. You can say, "Equip me, Lord, with the belt of truth. Ekipē man kungs vai dod man kungs patiesības jostu. May your truth rule in my heart and be on my mind and my lips today." Lai tava patiesība valdā manā sirdī un manā prātā un visu laiku būt uz manām lūpām šodien. Equip me, Lord, with the breastplate of righteousness. Ekipē man, dod man taisnības bruņas. Apart from you, there is no righteousness. Bez tevis nav taisnības, But through Jesus, I have been redeemed and made righteous in your sight. bet caur Jēzu esmu atpirks un taisnots tavās acīs, May I live as a righteous person. lai es dzīvotu kā taisnīgs cilvēks. Equip me, Lord, with feet fitted with the readiness that comes from the gospel of peace. Ekipē man kungs, dod man kungs apavus, kas ir miera evaņģēlijā gatavība, May I reflect the gospel in my words and actions, lai es atspoguļo evaņģēliju savos vārdos un savā rīcībā, that through me, with every encounter, others may be drawn one step closer to you. lai caur mani ar katru satīkšanu citi varētu tuvoties tev soli pa solim. Equip me, Lord, with the shield of faith. Dod man kungs ticības vairogu. May I take you at your word concerning promises about the present and future. Lai es uzticētu tavam vārdam un taviem apsolījumiem par tagadni un par nākotni. Promises of everlasting love, Apsolījumi par mūžīgo mīlestību, abundant life, par pārpilnīgu dzīvi and so much more. un par daudz vairāk. Equip me, Lord, with the helmet of salvation. Ekipē mani ar pestīšanas bruņu cepuri. Remind me that nothing can separate me from your love. Atgādini man, ka nekas mani nevarēs šķirt no tavas mīlestības. And that I have been saved by grace. Un ka esmu pestīts caur žēlastību. In your grace, help me to say no to all ungodliness and worldly passions, Tavā žēlastībā palīdzi man atteikties no bezdievības un pasaulīgām iekārēm and to live a self-controlled, upright, and godly life. un dzīvot prātīgu, taisnīgu un dievbijīgu dzīvi. And equip me, Lord, with the Holy Spirit, with the sword of the Spirit, the word of God. Un ekipē man kungs ar gara zobens, kas ir Dieva vārds. May your Holy Spirit reign in my life and bring to mind just the right Bible verse
to be in my heart and on my lips. Lai tavs svētais gars valdā manā dzīvē un atgādini man par īstajiem pantiem, raksturvietām, kam vajadzētu būt manā sirdī un uz manām lupām. May I be filled with the Spirit and ready with Scripture as you were when you were tempted. Lai es būtu piepildīti ar svēto garu un gatavs ar tavu vārdu, tieši tā kā tu biji, Jēzu, kad Sātans tevi kārdināja. Finally, keep me in an attitude of prayer. Un beidzot, palīdzi man palikt patstāvīgās lūkšanās. Remind me to pray in the Spirit on all occasions. Atgādini man lūgt garā visu laiku. Cause me to be alert and always praying for the saints. Palīdzi man būt palikt nomodā un visu laiku lūgt par svētājiem. To be joyful and give thanks in everything. Būt pateicīgs un būt priecīgs un pateikties visā. So through this, you can be equipped and ready for the day ahead. Caur šādām lūkšanām tu varētu būt ekipēts un gatavs dienai. So Paul wraps up this section of his letter by reminding us of the importance of prayer. Pāvils nobeidz šo veselais daļu, atgādinot mums par to, cik svarīga ir lūkšana. So as we go about our days standing firm in Christ's strength and fully equipped in the armor of God, Ja mēs gribam iet cauri savām dienām, stāvot stipri Kristus spēkā un ekipēti Dievā bruņās, we need to be in constant communication with God. mums vajag būt patstāvīgā komunikācijā ar Dievu. We need our hearts attentive to what he would have us say and do. Mūsu sirdīm jāpievērš uzmanību tam, ko viņš grib, lai mēs sākam un daram. We need to be open to praying and talking to him at all times. Mums vajag būt atvērtiem, lūgt un runāt ar viņu visu laiku. Paul reminds us to pray to God with all prayers, whether those be prayers of joy, seeking forgiveness, lament, or help. Pāvils mums aicina lūgt Dievam ar visādām lūkšanām, lai tās lūkšanās varētu būt prieka lūkšanās, mums vajag lūgt pēc piedošanas vai palīdzības. And pray to him about anything and everything. Mēs varam lūgt viņam par visu un visā. Secondly, he calls us to pray for other believers. Otrkārt, viņš aicina mūs lūgt par citiem ticīgajiem. We need to be lifting up our brothers and sisters in the Lord, that they would be strengthened and encouraged. Mums vajag lūgt par saviem brāļiem un māsām Kristu, lai viņi tiktu stiprināti un iedrošināti. Lastly, Paul calls us to pray that we would be bold in sharing the gospel of Jesus, no matter the circumstances. Un beigās viņš aicina mūs lūgt, lai mēs paši būtu drosmīgi dalīties ar Jēzus evaņģēliju visās situācijās. And I pray that as you leave today and go about your days, Un es lūdzu, ka kamēr jūs aiziesiet no šīs vietas un iet cauri savām dienām, that you will be reminded that we are in a spiritual battle. lai jūs tiktu atgādināti, ka mēs esam garīgās cīņās. And we haven't been left alone to fight alone. Bet mēs netiekam atstāti to cīnīties vieni. God is with us. Dievs ir ar mums. God is for us. Dievs ir par mums. And God has given us his strength and armor to stand firm against Satan's plans. Un Dievs ir devis mums savu spēku un savas bruņas, lai stāvētu stipri pret Sātana plāniem. And I pray, and please be praying for us. Un es lūdzu, lai jūs arī lūgtu par mums. Please be praying for the team from Missions Baptist Church as well as Salem Heights Church. Lūdzu par komandu no misijas draudzes un arī par komandu no Salem Heights draudzes. That as we share the gospel this week at camp, Kamēr mēs dalāmies ar evaņģēliju šajā nedēļā nometnē, that God would give us the right words to say and the boldness to proclaim the good news. lai Dievs dod mums pareizos vārdus un lai mēs būtu drosmīgi dalīties ar labajām ziņām. And pray for unity amongst our teams.
Lūdziet, lai būs vienotība starp mūsu komandām and that Satan's plans would be stopped. un lai sātana plāni tiktu apstādināti. So thank you for letting me share with you today. Paldies, ka atļāvāt mani dalīties ar jums šodien. I will pray, and then I believe there's more worship. Es aizlūgšu, un tad turpināsim pielūgt Dievu. Father, once again, I thank you for this time that we can gather as your church. Tēvs, es vēlreiz pateicos par šo laiku, kad mēs varam sanākt kopā kā tavā draudzē. I pray that we would be reminded that we are in a spiritual battle, Atgādini mūs, ka mēs esam garīgā cīņā, that little things that come up aren't what we're fighting against. ka mazās lietas mūsu dzīvēs nav mūsu ienaidnieki, That we have a real enemy that wants to stop your plans. bet ka mums ir īsts ienaidnieks, kurš grib apstādināt tavus plānus. And I thank you that you don't leave us alone to fight alone. Paldies, ka tu nesi atstājis mūs vieni šo cīnīties vieni. Thank you for always being with us and guiding us. Paldies, ka tu vienmēr esi ar mums un ka vienmēr vadi mūs. And I pray for this upcoming week of camp Es lūgšu par šo nākošo nedēļu nometnē, that you would give our teams unity, lai tu dod mūsu komandām vienotību, that students who come would see a difference in our lives. lai jaunieši un pusauģi, kuri nāks, redzēs atšķirību mūsu dzīvēs. And that the students would take steps closer to knowing you, Lai jaunieši spērt nākamo soli, and want to, iepazīt un iepazītos tevi vairāk, and that they would want to follow you with their lives. un lai viņi gribētu sekot tevi ar savām dzīvēm. In Jesus' name I pray, amen. Jēzus Kristus vārdā. Amen.